Asrogo yalo he avokata in nuta jegalna in santa yo fop gidma o yalo tabaraka taala to mosno wawi jeta yande khane wagami anda conférence de jegay me da conférence nan nan ina khane wax deug yalla musami le khaya musami waraf lam ka tegorna datala andona le adata leru yal ala andona le o hobugna jireñu wagay me xotto jiri ba injala mene tax ime santayo yalla ko tabaraka taala santayo sen isma diouf o teno ko andona le o te japandala in nanen kene bota wago japande na ina paax ba koy buguna rek tayo ba in in santayo ustaz in santanga yo paax ñana go apaci ka yo na yo fo ustaz wade cholay arog njukal wade ustaz cholay yon tan xale njukal te refune o yalo xe afaax tong ore do jaajo nduluñ tatete ang pour fo yal xel ta dimbalang po sakwa ginde ko bu ginde ko re ginde ko hona koy poko hiro ko inor le fat ko mi ginde ik keref o chola jo rog njukal keref o chola yonenta ne njukal ginde ko hay waxe jema gindi o hubugna ginde ko to ha bugena gindi ko jege andum kañ o haroge fokatierna duwe ginde ko narna ginde ko lam ma sha Allah kana wa lam yasa lam yakun okina bug torog buge wage jek da wallahi o andona lero ko fokata hongi no ginde ko refna jeta en khane jegay ka ginde ko rona kon yarjef ustaz nde jarjef it fu yaay nen andona de ngeno yo angum no ho anjof nuke o yalo tabaraka taala asimaden lam kat unjaayongo andona le ino hay khane tego jafof na siratal mustaqima xeyntuwa ke roga bugna fukki yonentane bugna wallahi gaay gendo wa andona le angisanga na sefana ande fay boroga ya refe ngora of o gidma rok girim waju rof tenwe andona le an yoya ngiyo no jem o ref adata le andona le te rogo ya lo simtu inor mene jofnu rewe yo ustaz cholay dena bakden de ustaz de rewe hiranda no xane de no qolen rewe te xiso xoxade rewe de xane kuda mbay anero ngayo xaya ka mbagerano mbaka anderano ndax xane wallahi mbayer ngom di ando ka andona le fi ane bandaf dongo to yit wax dëgg yàlla camba ruuk laam ya andona l'islam a sor xooxay bo men refna mu jokro wona goor we jok maaga rewa to leŋ way ke den taaga bo men i ngeenoox nayo i ndeetangano o ngool korongene i ngeenu nayo ka i ngoorayo nda yu i yut nayo i mbondooxo njungayo ta ndef no fu ndoguna a njawayo ndeer ko kafena a ndef no njawna fu ndoguna ken fop ta fogin fa in to yaqane yu inu nayo ke roga yalo xe simna den na in ta ngeenooxo taaga kon njega yu yoka njal nu ɓaatu ngorgorlooxo a paax to andon nu ken ndef nayo o kiin koy feek ne ustaas a laytuna rek feek fa ande ke ta refna an ke o yaalum
kon fat i góorgóorlooxo ando le roog o yaal oxe binte in a caaxaan roog o yaal oxe binde in i boyla in ka tegna in sarte ka andoona le kene oxu reefuna o soɓkangaan texe oxu andoona ɗapaanoy o soɓkangaan jof ma andoona le mata a jofto a Iblis yaas roog a musla in taaga xane dey i content-nayo xane dey i mbegayyo xane dey in way maak we i andayo le i nqonnanga xane yo i nqeƴayo ciñ in ka andoona le xel in a ndalkayo kon yaas roog o yaal oxe dimle a nuun yaas roog o yaal oxe ken yootooxa yaas roog a ti'in a faɓay nuun yaas roog o yaal oxe a gin a nuun yaas roog o yaal oxe tegna nuun a tega nuun a ɗatale andoona le oxu refna taaga texe xane fo feet oustaz joka njal wo fu wen yoonitna wo i mbogutnayo table ne fop maxey santa nuun maxey gidma nuun maxey xeɗana nuun roog o yaal oxe barkel na nuun a barke in xam-xamane a yoq xam-xamane roog o yaal oxe képp ku andoona le a refay na qel nuun ta ref paax nuun o and yaas roog o yooɓandan na nuun ku andoona le ka jar o ƴufel yalla ban nga te dara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf